Hashwa begin like hoble jujuai qua bằng siêu ập đen cho đi cắt tốt ăn đi benta nagatim ke bukui di jongle naga gospel jong Matius renong ke khát sao cắt khot ke argung yo hadu ke ba lai ke we juru naga kitab jong Ezekiel renong ke lai ke ru cắt khot ke argung san dap naga kitab Jeremia renong ke argung kundai cắt khot ke ba hadwe naga jurwai sam ke balai ke sao cắt khot ke ba sao bat ke basan. The scripture reading for this morning is taken from the fourth portion from the Gospel of Matthew chapter 14 verse 27 following, from the book of Ezekiel chapter 36 verse 25 following, and from the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, and from the book of Psalm 34 verse 4 and 5. The word of God says, Henry Ujisu kumero lakren haki udaong to siyo slur day mga tuwat siyapin upetros te to ulong hau ko try na day mami hukum yang banwan sami halor ko ute ulong tuwan te habaw Petros ulahyan nakatakami ulayan halor ko banlay sa Jisu Henry habaw niyo iya katakal kabaju ulas ngaw syapting dan habaw lasdang bangam ula berta udaong ko try to penim yanga bad yang senrai yapi dati ungkoy te kinlong koy nakikakya jong pi baro bad nakiblay tao jong pi baro ngan penkoy yapi ngan ayro kadono thamay hapi bad kamansim thamay di ngan bo hapo jong pi bad ngan klaw kadono mau nakado jong pi bad ngan ay kadono do hapi bad ngan bo yung mansim jonga hapo jong pi bangan penyai yapi hagi an jonga te pin rakhi yagi jing bisa jonga bat pin lero yagi nabangatin yagi jingmut ki banga perkhat satang jongpi ong utrai ki jingmut ke jing sukin ti om ki jong ke jing smiu ban ai ke jing kermem yapi hagapor bakun jongpi ngalawat yo try barulah paitin yana barulah pelai yana lagi jing syapting jonga baro kilat mi hau tela pensai yaki bad yaki mat jongki on penlengo lanu ro ublai ku ya ka pensngeo yaki jongu rong ini duai autun rai jong jingis dan jingis nei ublai wadap yang breng sidrong bad yaki tindau sufian ni ayo ini kum keti capi sinon mingi hakapabila don rangkat bangi nado keswi thosdi hado menta keswi nio iya kak santi blay ke jombe kabaya lam kapapitin lanti yangi nado moderator ubala penyai yagi session hakapala yai pen yai ganti kakum kabon blay ke jombe kum joro iya jinga sengkan thay yagi kam kibabon setap joka bagilala ban pendek yaki hagapor kebabiang nida dua yang dia ablay namar kata hagani kapor kum upay lang jongme ngilawan lagi balang na baro khatsaw kini presbytery la bandero na bar jong kini ki khatsaw presbytery nida dua bangen ya langsung yangi bangin boys kini kamadan bangin laban sekri laylo yone badan mensio baru ban pelai yang ini lagi jing penuh pentut jong kemariang nama ngitir baka mariang kasong hakilang hoki ki jong me ngida dua ro ablay bamendar karo balu sakri jong me Reverend LT Sukli ban ayang kubor jing penim kijing pentre baro gilang jong breu andai kijing penjanai kinwan naga thet kijing snei jong me pedian kupai jing duai jing terpat jong ni aga kerteng jisu midwai amen.